tu na kan thlir lai me ka hi pasigat khuwa ani a pasigat hi Arunachal khopui poimo berte jingami ani a airport tepo alo omna masa te ani a tin college tepo alo omna masa te ani a adi nam ho chen na ani a asam phai zol tang hla lo te ani a khopui masa ani Arunachal a chuan tiang chuan he tilai hmuna hianin kumsang ka zakua chho a rongbolin BCM te kan luta Arunachal Pradesh a rongbol na nei tura BCM te kan in ben bel theina mun ma kan nei na ma sabber ani a adi mission field ti ani khati hun lai a khan tiang chuan helai mun atang hianin Arunachal ma kan la tan ani a tuna kan han thlir lai me ka hi kan rongbol pui te adi baptist union te an mission mun pui an mission compound an headquarters te pok an ti theng chu kha ani a hei biak in lian tak mai oma helai hi thok tu helai mun om te le kan missionary te kan field director te an loi khom na mun ani a tun din mun a hian Arunachal helai mun pasiga te headquarters nei hi tun ma atira adi field ti kha hun local zela a ming te po tha ka lo nia Arunachal East Field ti ming alo puta a hei hi pasiga thi district headquarters ani wang te po ani anga field headquarters a pol man chun zom reng kha ani a helaya field headquarters muna hian field director te chung kuan oma tin Mount Carmel School principal pu David Lereng pu te chung kwa anom boka tin music teacher pu zai te chung kwa hi anom le boka anni pathum ti lo chu he nge ni pasigat khopon lampang a hian missionary te hi anin zar phar a tin Jubilee Bible School te po helai pasigat atanga nai te a hian ina oma Bible School te po an nei to ani chu tiang chuan sang ka zakua som ko chho atanga kan rong kan bo kan lu na hi kan la om chun zom ze ta zel ani a ma pon son khop maya tiang chuan in tun tumah hian in helai Arunachal East Field BIHCHIANNA te po kan han nei ho le don ani a missionary te field director te ne na tangin an chanchin te an field chanchin te an ngai tha thei tura ngai la tin an mani helai muna kan una kan tho pui te an executive secretary te ne tang te po in tiang chuan in an chanchin te po kan thedel thei tura ngai tai la a tha nge mun nuam tak mai ani a ai Arunachal hi Arunachal ti ani mai nefa North East Frontier ti a minga pu lai khan mizo officer te po hi engemaw zat an thok to a tin mumal taka ruam man ne na an khopui te he din chho kha lo ni wang te po ani ange arem amuni kan an murem view zela tin kalkong in kalpone te po khopui chung ro ro te po hianin athiang him na le hemi fel fai to lo na ta chu om thoma sela thiang him na ko nga te an khopui plan sim sim hi chu ai domang reng khop maya tiang chuan thing tlang khuwa mun ate po rang rang ate po kan kal theng anga kal kan tum don ani helai Arunachal East Field BIHCHIANNA min lo thlir sak theu turin kan han som chuni ama seberin helaya an field headquarters a thut huna nei mek te field director kom na te baka executive secretary kom na te kan nei anga chu tiang chuan Jubilee Bible School a chuk thain chulai a om na mun Kohhran tepo tikhan kan hanjir chiang ve zelanga missionary te kan theyang angin tiang chuanin an hne na tang hianin an rong bola chanchin te hriat kan tum don ani le dian pasigat kan luta Arunachal East Field BIHCHIANNA kan buat sai le don ani a pasigat hi khopui tak mai ani airport te po akoma in an college masa omnate ania in agriculture college omnate po ania ami North East Peak ami so te posir line am chene te po hi ko te lo tak mai ania pasigati Arunachal international lo chuanin in tak mai khani adi ko ni handi lai muna hian Arunachal East Field dun ma chuan adi mission field iksin kha ania atnam bang atnam anga field kan nei lai chuan maro chu na local zela a field 6 so ite alo ni chho zela tuna chuan Arunachal East Field ti alo ni le ta a
atira zau takha he field atang hian Arunachal East Field in dang wa tuma hian kan theiang ang he Arunachal East Field BIHCHIANNA hune kan ron nei le don ani a field headquarters hemi khopui chu a hian pasiga ta hian oma chula chu kan pan patanga ni chuan hemi khopona mission station sang kan missionary te omna mun te kan thei chin han tlok ko le kan tum don ani atam ma he adi tam an nia in nam dang te po khopui ko khan te lo ni na zona heng ko khan hin loi nam to abaro chu atam ber hi adi tam an ni kha se ta po hai la tha nge then mission ong ko la kan kal pui dan ni direct evangelism ba ka school tun ma in school kan tia enga wachen kan ti tom nu atun ma ya ela ya school la te po kan han pui chole chan ni ya asiga ta po hian school ko da te po thok tu te kal silin kan thati ma ngai la tha tu la hian field headquarters field director quarters of na and mission station kan pan me kan ko pui ko sun po he fel 5 ve mai Arunachal hi lo thang ve via wani tun kum som chuwa Arunachal than na he na sak ta kan kan bua kha kan ka la hun sang ka kong te bong hanok kilang tua Far East Lampang in Kalpona kalkong that siete in hai pasigat le rowing Far East Field headquarters le East Field headquarters in Karpo relo te kan theng ta ni an thang khop mai lo mom le mai yan mission center headquarters lo to ne hai biak in pon riang khop mai baptist pasigat nia chu nga hian field director quarters te in an apu adi Baptist Union office te oma chuan hai kan tang at yan office building po an sameka sak tak mel khop mai lai ti hian helai abu compound akan han lu ta hian nuam hle maya helai compound hi zau viawa achu nga hian field director quarters te office te tin abu office te tin helaya an biak in te ama hi kan huang hian helaya Arunachal East Field BIHCHIANNA hun kan mangdon ani ama saberin abul tan nan field director office a kan lu tanga ani hne na tang hian hetilai field in mun tlang pui eng angin anin rail ball dan ti te tin adi Baptist Union sim nen po agreement kan nei dan te kan tho ho dan te kan bultan dan te po ani in tula ti le tha ti china kha Kohhran ho te thlir tu ta hria tu ra tan men han thil sela tin nama hi hei reverend no sang zola sai lo ani ya thlir tu te nama sim mi chu kan train kan ringa ni hi theiriat BCM theiriat atanga chhuak ani chung ko engzan nge anni member engzan nge anni ti te anu pui fanau te ero chu ama ku ta introduction ka kan da ga heti live field in mun tang pui ani hne na tang hen kan threma sabiranga field director ina kan thria tur pui mo sang min han thil nuwa hianin missionary te thona mun sang te po tiang chuanin han kala chil he BIHCHIANNA hi nei chun jom zel kan tum don ne field director office a kan lu tanga ani hne na tengin kan information pui mo te kan thra thei tur anga yang ama saberin thir tu zong te Arunachal East Field ayo in chipai kabuk chewa hei tun tuma hian kan communication department atangin mi khwal du tak mel kan mu kan field documentary film te siam satura hetiang anga hunset takara anron kal thei hi kan lom hle ni ti kha kan han soima sadu kaming kha nachina khanin kan roi tu khanin atar lam to ka soinon lovanga kanu pui he lalhim pui changte ania zotlang lunglei khuwa ania pathianin fanau ro chan malsom na pathum min pe au paber he laldu zuala sailo nin tuna hian
class 8 azir ve meka kan milai he lalbiak muani sailo ani class 5 azir meka kan teber he lalbing muani sailo nin tuna hian class 2 azir ve meka ni tuntuma hian Arunachal East Field chungchang atlang pui thuin kan han soi zor zor don ani BCM assembly kum sangka zakwa somkwa kumanei khanin Arunachal East Field homni se tina rela tichuan field director masaberatan Reverend F Sangvela tirniin ani hi sangka zakwa somkwa kumve khanin he field hian field director na thok turin akala maro che tilai hian thilbuai thlak de mai a oma Arunachal hi mizotena setana bil kan ti thin kha bil nei tu te kha an ni tlat maya Arunachal chunga hian lut hlei theilovin hun amangane 1978 Freedom of Religious Act antia kha khati lai khanin alar hle maya khadan kha freedom nima sela missionary te lu phal lo na dan ani chu baka chuanin sa khodanga in le kha dan khan akhap tlatani chu wangchon kan field director masaber po hi Arunachala lut theilovin ram ri samram chung zonaya omin tiang chuanin in le engani quarter mi in lo in tiang khanin a in beng bel ani ti chuan khati lai khanin adi baptist union huai tu te khanin ani hi zumuin Arunachal huai lu tin Kohhran te fan puin survey te an lo nei puya tiang chuanin chunga tak khan ani kha khosa theilo ma sela huai tu te thanem ngai na zara Kohhran kalin tiang chuanin survey te alo neya maro chuani kha kum sang ka zakwa som ko le pakhat khan lak chuanin ayo turin Reverend Vilal Dinglian te chungkwa da anita anirwal hian pu LH lalngak moy te chungkwa music lama ma laturin tirlu anni boka tichuan anni he zonaya hun engamo chen an han omren rona tichuanen association fuai tu ten fuai chawin tu na East Field headquarter lo ni ta pasigat muna hian anda ta chumi atang chon voin ni thleng hian helai muna hian BCM te hi kan chunzom ve ta ani chu kan lu dan tlang pui lo ni ta sela ti chuan Arunachala hian East Field hianin tho pui association pathum kan neya chin lama kan an soita kan khanin adi baptist union nen hian agreement nein kum sang kha zakwa som kwa tang khan kan thok khowa khati lai khan adi baptist union he Kohhran somthum le pahni chawan ni ti hianin pathianin tinglo taka BCM te kaltlanga rong abol na he mal asom na sahle maya tuna hian Kohhran he za kanin chal ve to ni heng zong zong he pathian mal som na le Kohhran ho te tong trai na ra ani ti chuan adi baptist union he pastorate circle rang pakua kanin then ve pakhat na chu pasigat pastorate circle kan tia hemi chunga hian Kohhran som le patni kan neya apani na chu ruksin pastorate circle ani he circle chunga hian Kohhran pariat kan neya pathumna chuan mebo pastorate circle kan tia heta hian Kohhran som kan nei boka tin along boleng pastorate circle kan tia hemia hian Kohhran som pariat le fellowship pathum avain som ni le pakhat kan neya maro kan Kohhran te hi la farha tak khan nia then khat chu Kohhran hanti po in tharun khopa la pacheve te kha anne ti chuan dot le chuan ingkiang ge ku pastorate circle kan tia hemia hian Kohhran som le pali an oma maro chu Kohhran pahni he function mumal theilo omlo hanti dona omve reng si kan tiang chi deuh kha anni tiang chuan Kohhran som le pali kan neya ti chuan iam nei pastorate circle kan ti
heta hian Kohhran som pakhat le fellowship pakhat kan neya ti chuan koyu pastorate circle kan nei le a hemia hian Kohhran pakua omin manni loka khanin conference kan neya chuta chon pastor bial thar kan hong boka sile pastorate circle kan ti a hemia hian Kohhran som kan nei bokani ti chuan heng circle pakua hian thok tu missionary he kan in da kim lei theilova mebo pastorate circle te koyu pastorate circle te ruksin pastorate circle te he tun malam chuan ain kol tu tur missionary kan in petrina maro chu thok tu in dailo na wangin tu na hian heng circle pathuma hian en kol tu big missionary kan in da theilova chubaga chuan pasigat le sile po he abik taka en kol tu tur ang hi chu kan in petchia lova amaro chu helaya headquarter lama amun thu missionary te chubaga sile JBS lama kan missionary ten kan en kol phak awang hianen aran pa in da ngaya kan ngai lova tiang chuan circle danga ero chuan pathian khongai na zara thok tu kan in da theya yamne pastorate sara kala hianen pu zoram thara fa nai te chung kwa an oma tin inkiang ge ku pastorate sar kala hianen pu zo than puya te chung kwan oma along boleng pastorate sar kal hi azau de hleka chumang chuan thok tu patni kanin da a pu zeti van lol ruat te chung kwa le tlangwal lol ro lu fa nai te an oma heba ka hian na chin khan ka soi main ka hian nari pastorate circle hemia hian Kohhran parruk an oma tlangwal jonas lalnun enga he circle a hian kan da pokani tiang chuan kan missionary te hi Mizorama kan khiat thiam dan tur chuanin bial to pastor ang deuh tho hianin bial hi an en kola an circle chunga Kohhran rang te tlokwalin atul chuan counseling an pe a changin music lama atulani chuan training ten han pe a zaipol han en kolte tin chubaka Sunday school lama tul anga han puite home visit te tiang khan kong chi rangin mani area chunga hian boi takin ma an lani ti kha kan han tar lang tu a tin adi baptist union nuaya hianin kong rangin ma kan lani Sunday school lama po hianin ma kan missionary masa te khan an lo lak puina sa maya Sunday school zirlai bu BCM ina kan man thin te kha rammi tonga let lingin tiang khanin nasatkin ma an lo la voin thlengin chu Sunday school zirlai bu a hian kan lamang thina chu ba ka chuan music atan tir lama khan kan soi to a pu LH lol ngak moi te chung kwa kha music lama mala pui tura lut khan ni an ni chuan nuwa khanin pu silaram nga ka khanin an rong bol na achun zoma tuna hian pu zai than moi te chung kwa music lama mala pui turin kan neya maro chu music lama man la kan han ti hianin thil danga anin rol lo ti na kha ani lova pu zai than moi po hi pasigat circle Kohhran som le patni hi pathian ni abikin arong bol na Kohhran tlo atan kan pe a tiang chuanin heng Kohhran som le patni te hi atlo kuala chubaka chuan music school kan honga chu ni tin zirlai te kha he sikula hian azir ti trina chubaka chuanin zaipol kan neya adi angani abu khoir kan tia association pumpui zaipol aniang chu en kol poka heng ba ka hian circle pastor bial zaipol handin tharte hianin an som pharve reng maya boi takin tuna hian in dailo takin ma alathin ani he ba ka hian women department khoir kan nei boka he pu zo than puya ingkiang lama kan missionary kan papek dewa ani hianin women khoir he ain kol ve thungani ti chuanin BCM le adi baptist union he
kan thok ho rei ta hle maya kum som ni le panga kan tho ho na silver jubilee po ro pui takin lom ani a khami pol khan Jubilee Bible School din anita a chu field director masa Reverend TC Zodin Sang ho khanin bul antrana tiang chuanin Bible School thatak mai tu na hian kan neya he Bible School a hian kan tum kan ruam mandan taka chuanin arammi Kohhran fuai tu te training na turata na ruam manani a chuba ka chuan evangelist kan nei ang te anin tuai hriam na mun an training na munata na kan buat sayani tiang chuan bul kan han tana pu Zodin Sanga ho khan tum khat chu training po an nei man nge a tiang chuanin commentary te kan han thu a training nan ringota han man kha kan uidewa kan thalai te ta na chhor thei turin hei hi ruam man te ang kan ti a ti chuan thalai le kha zirzom to lem lo abik takin mani in lama omte pathian thu lama tui in tat hriam du anom chuan te in diploma in theology kan din ta chu regular class nein kumina hian zirlai som le pathum kan nei hemia hianin pu kelal zui moya chu principal atan BCM atangin missionary te zing atangin kan pe heba ka hianin pu zedilal tran puya lecture din niturin kan pe association lama tangin yabur palon min pe boka tiang chon an ni pathum hian kan zirlai diploma in theology zirlai som le pathum te hi pathian thuwa kai fuain tiang khanin an en kolani kumina tang hianin batch thar te po kan la le do na tiang chuan ruam man na kan kalpui me kan ti kha kan han soitel du hei ba ka hianin adi baptist union hianin field hianin sikul kan en kol puyani chu tlemin kan han soi fia dewanga tun malamin kan fuai tumasa te ho huna khan ar sang English sikul kha kan lo nei to thina BCM in mi malnen agreement siamin tiang khan sikul thatak mai kan dina maro chu chan rang awangin BCM kha kan thok chhun zom hlei thei talova tiang khanin ar sang sikul kha alo top ta kha association lam hian an em maya an mani pualin sikul an din vetani chu Mount Carmel English School an ti BCM he principal tele warden te min peturin an be sei thina maro chu ar sang lama experience thalutuk lo history nal lutuk lo khakan lo nei to wang te po ani anga BCM lama tang chuan principal le warden an be sei ang te pe lei thei lovin hun rei tak an kala kum sang ni som pariat apo khan an dil le maro chu kan kal phung nen tle ma alo dang lam dewa wangin khami tumpo khanin BCM in ape thei lova tiang chuanin kan mi te hi puitling ve viau to emo kan ti lai hian puitlin lo na riau hi alo lang le thina BCM ina principal kan han pek thei lo khan board meeting chuanin hindu pa kha principal atanan la tatat mai ne chu keini po kan ril ru ana association fuai tu te po an ril ru ana hle maya tin BCM headquarter atanga kan fuai tu local minron tlo thin te point an han khiat hian an ril ru ana hei hi chu adik lowane trong train tran ilang tia chu tiang anga hole ta te po an om thin ani kan trong trai na chan na te po ani in karinga nikum kum tira khanen principal hian in be sei lo deuh main ititeang ban na aron the lut lat maya ban na ron the lu rual hian an executive secretary chuanin minron mua BCM lam atangin ti dan om lo mi tin minron rona maro chu mania thutluk na siam mai thei kanilova tin ES po ma thutluk na siam mai thei kha anilova
administrative committee ati Baptist Union in an ngai tua BCM hi ingen le phot mai te ang tin thutluk nan siama ti chuan BCM ne na principal deal na an the lu ta fil kal tlangin kan be sei phap lo iti te ang kan tong try na pathianin achang ti lo rual anilova BCM in principal thatak mai pu FH lalom suala min pe tinan nu he nurse ni in BCM noi thok thonia an nu pa in nikum lama khanin he sikul Mount Carmela thok tur hian in pasigata an ron luta ti chuan kumin transfer and posting hun alo thlen khan kan khuai tu telama tangin pu FH lalom zuala hi mathematics teacher alo nia kan BCM sikul tam taka maths teacher demand asang le maya so wangchon ui chungin lo thei lo angain tiang khan min lak chua saka ma alo tho to na hu to English sikula principal turin an ruat ta chuti rual chuan principal thatak mai pu David lalreng puya BCM in minron pe ani hian kumin April tha khanin minron som ani tiang chuanin warden an deal takero chu kan pelei theilo wa amai ro chu mizo ngei kan du ni ti pol kha anom ve chu wangchon mizo zinga tangin warden tu te kan han songa voluntary missionary patni me chiale mi pa kan mu chu sikul support in tuna hian wardenin an om ve meka tuna hian student he principal lamatang te poneng sat ngen nei ti te kha kan langai thatura ngai la hostel ar po enga mosat kan neya tiang chuanin pathian thunen ngun takin kan sirlai te hi kai fuai anni tani ti kha kan hantar lang tu pok ani Arunachal East Field hianin amala maka soita kan khanin association pathum ne kan thok khawa kan thok pui patni na iti mai te ang hei he Galo Baptist Union te anni abu ne na kan tho ho na le abu ina mason na an nei na sajian mu khanen BCM hi local vese ti kha an du thu sa mani ti chuan field director masa Reverend Vilalding lian an muwa anin ruak man na kong rang siam puin tiang khanen BCM he kum sang kha zakwa som kwa le pasaria khanin Galo Baptist Union nen kan thok ho le ta tundin huna hianin Galo Baptist Union he Kohhran som thum le panga baka fellowship panga afain Kohhran som le itimai tiang chu an lo ni ve tareng maya pastor bial palia thenni in missionary patni kan petheya pusi pa chunga le tlangwal laltlan chua te hemi GBU association bi ka hian an thoka tiang chuan GBU wa hian en tun ma lama tangem music lama te po ma kan lak pui thina tun din huna tak hian music lama hian ma kan lak pui thei tameu lova thok tu music thiam missionary te han nei bel theila ma han lak chun zom le po acha kum hle ni ti kha kan han tar lam tu tiang chuanin GBU wa hianin Kohhran som thum le panga fellowship panga kan nei kan ti to kha missionary patni chau kan nei rinain kan missionary te anin dai lo hle maya pastor bial mal ringot en kol hlei thei lo te khan an oma tiang chuanin abik takin pusi pa chunga he BCMI o tu ber association chuan ani ti ila kan soisual lo wange tiang chuanin GBU hi thok tu missionary te kan lain dai lo hle ni ti kha kan han soi du ti chuanin GBU ne na kan tho ho na hianin sikul kan en kol puyani hemi chungchang hitle ma soi fia deuh hlek angaya GBU hianin anma ni pualin mission sikul andin veni tiang chuanin association re theite mayan ni an enkol hlei theilova tiang chuanin BCM hne na hian ipe mai teng an ti an association executive committee in
BCM ne na pe arel thu a tiang chuan field committee kal tlangin BCM a dil na te kan han the lu ta amai ro chu du thu samin kan dil na te a kal tluang lutuk lova tiang chuan tum thum lai mai dil na an the lu ta headquarter lama te po rel ani thina maro chu bi son pot in trul ala tiri lo wania nge a hlo tling lei thei lova tiang chuan em helaya hian sikul lama hian kan thok ho lei thei lo ani amaro chu pathian in kong tangin ruam man na min lo nei sakreng ani ti ta ila kan soi sualin karing lova tiang khanin BCM kuta asikul hlan an tum lain BCM lamin thin lo nia in ria in kan la thei lova amaro chu association fuai tu tein ngen ngol hle maya voluntary missionary tual chung Kohhran ina an chom tur sikula zirtir tu tur te bin pete utin dil nan siam le ta a chu mi son botin lom taka pomen field committee te tulanga voluntary missionary te zonga a chom tu tur Kohhran te po ngai tu turin min ti ta a tiang chuanin Kohhran thanem ngai tak tak te an ron chhuaka tuna hianin sikul that takin kan ran chauve theita ne tiang khanin voluntary missionary an tho chuan field committee kha kan all tak tak thei to chuang lova board committee te kan han neya aram mi te nen chuan kan thu ho na me mai amai ro chu missionary enga mozat he sikula hian an tho ta ka wangin ani na dik taka chuan field committee ten atulang angin kan en kol pui anita ani chutiang chu kan sikul din munani kumin po hian pathian khongai na zara zirlai enga mozat kan neya kan lom pleni ti kha kan han soi tel tu ani atir lama kan soyang khanen Arunachal East Field hian association pathum nen kan thok howa adi baptist union ne na kan tho ho na te an lo thirin GBU lamten BCM rongbol na an it vehle maya kan field director masa khati hun lai field director reverend vilalding liana lo muwa kong ko mu turin an lo nge na tiang chuanem puding te ruak man puina le mala puina in BCM nen kum sangka zakwa somkwa le pasaria khanen agreement siamin galo baptist union chukan lo thok ho ve ta ti chuan he field he atlantir taka chuan field han tura galo field big tura ruak man ani field director atan po BCM in reverend bilalrin oma ape ani ho hian missionary te nen he field hi an han en kol lau lova maro chu BCM in kalphung han thak ta ka khanem he field hi ti bowin Arunachal East Field nuaya hianin ada let le ta field director purinoma po nahar lagun lama Arunachal West Field lama son anita missionary te po tiang chuanin atul na huna son anita ani athen chu thok chhun zomin tiang khanin galo baptist union nuaya khanin an thok chhun zom ta ani kan tho pui te zinga association no pangle te ber tita ila United Galo Baptist Church nen hian kum sang ni le soma khanin kan thok ho chana anni hi Kohhran te takte mai association te takte mai ni in Kohhran som le pakhat chau tundin huna hian anni ti chuan pulal than omale tlangwal lal fakomatlang te he association hian missionary in an thok meka anni hianin atulang angin Kohhran en kol le association malap na tur kong rang te ruak manin tiang chuanin he association hi an kai fuaya he association te takte ni kan ti to kha full time worker executive secretary tur ang chi te ala nei hlei thei lova chu wang chuanin kan huai tu te po hi sarkar na thok officer then khat te le khatiang anga mi in pe Kohhran mi te kha anlan ni maya executive secretary full time worker ngei mai
kan nei thei hun te po anga lel om hle ni tiang chuanin he United Golo Baptist Church a hian Kohhran sangin ma kan la thina a ma lama GBU le abu lama kan malak dan ang thokha kan malak na hi ani a Sunday school lama te tin music lama te po ma kan lak puya tiang chuan kong chi rangin ruam man na kan nei pui thina tundin hmuna hianin Kohhran hi tam lutuk lo ma sila pathian khongai na zara kan pung ve zela nakina chuan pathianin ami te kal tlangin member po min la pek bel ve zel hi kan be sei tlatani ti chuan United Galo Baptist Church a hian malak na lian deuh mai kan neya prayer center din turin association in ma ala a Mizoram lama tangin tual chung Kohhran thanim ngai te po anon che chhuak boka tuna hian he United Galo Baptist Church Center basar huna hianin prayer center biak in tur sak na te trong trai tura local te an ria na tur mun te buat sain tuna hianin na an thok me kani ti kha kan han tar lang tel duwa enga tinge biak in a om reng sia prayer center chu angai ti lai kha toy te in kan han soi fi le lokanga kan mi te he mi zo te hian tluk lo na hi kan nei ka ti fo thina trong trai hian ngai na em maya ke ni chuan in so ngei trong trai zan khat te tlaiwarin kan han ti kan top san maya tam zok chuan iti teang ani chu chol kar khat te khatiang ang ria chil du kha an om nok thina ni cho wang chon biak ina khatiang anga fasting program an han man hi an du khop lo thina cho wang chon a center a ngei nei hi an du thina hei prayer center hi mun sanga oma hlatak taka te hian an pan wang thina ni cho wang chuanin mani ngei na prayer center kan nei hi a chula ni kan ti a prayer center hian bo ruak ran hi anei ve thina then khat chu center lo thok te na an sir tir na le an thuron awanga Kohhran chua san ta nol te kan nei thina ni cho wang chuanin mani ngei na prayer center kan nei hi a tu le ti in tuna hian prayer center lama ma kan la a thei top chuin tuna hian prayer center nei turin ma kan na me ani ti chuanin heng ba ka hianin Arunachal East Field a hianin rongbom na kong dang poimo te mai kan neya kum sang ni som le palia khan BIHCHIANNA mission platinum jubilee kan loma khami pual khan BIHCHIANNA chuanin member mission a hongani chu Arunachal East Field chungami hini a member nam te hi Buddhist nam an ni a Christian an la om lo ti la kan soi sual om lo ve nam dang pasal han nei te nam dang nupui han nei an nupui an pasal te sa khwa han zom ve ta soi tur hi chu an oma amaro chu an mani le an mani zinga chuanin member zinga hian Christian an la om lo ani tiang chuanin kumsang ni le som le pali khan BIHCHIANNA bul kan tana member nam te hi khochak lam Arunachal khochak lama hian an cheng deuh bera tam tak chun ni lawa mi sing ni sing thum velangai an ni a missionary te BIHCHIANNA tang kan in tira maro chu kan missionary ma saber kha BD ani a MTH zir adu wang khanin min chua sana an nuwa ramhun not Kohhran tirin nula Miriam lalun hlui kha a han thok vele a malak na te ngai nom em ma maro chu ani po khanin nikum lam khanin BEd training adu wangin min chua sana tundin huna hian ma kan lak chun zom theitari lova maro chu pathianin engtiknia mo chuan member nam te tan hian kong alahong nge yang ti hi kan be sei tlata chu kan tong try na po anene member nam tu ma Christian mumal laom lo na he
kan ngoi san mai thei lo mani eng tik nia ma chuanin pathianin na ala thok nge yang ti hi kan be sei tlata feel missionary te po kan tong trai na ani Kohhran ho point thei top chua member namte pathian lama an lo hoi theina tura Kohhran point ma kan lak theina tura tong trai na lama min lo tang pui tur khan kan han som tel bok cheu ani khati zong kha tun tuma chuan Arunachal East Field la kan rong bol dan le kan rong bol na tlang pui ka han tar lam thei te chu ani kalome